The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeencollege.edu.in. Kakong bindas im kabadi ka longkami na kasyonong Maulong Haribohay District. Kasyonong kabadi yaj lenti na kasyonong umden kabaka surok kabahab yaj ban poi sikiti kasyonong kalas new shabapalat pot bat kamdon kajing penthamai lane kajing maramot daki bon teligis bat kabala kelalong kamat yekran election ban yekra vote. Kabala perlong pat yekiti ka longkami ban mi sekmat ban dawa ban senano yekni surok namar kumba kalong hadu mentah. Kajing kular ban senai kene surok kala syukut tang ha kajing penhun ye skor jong ki paiba ban sngap ye ki khobor hamsaya ban sena shisana no ye kene surok henry kala syukut tang ha kajing ekran da kajing sokya halor gane dang ha kene ki khniat sngi kladam kakong bindas im kalami syakmat ban penbana paiba bakan penlong da kajing let chatkan hakmat kajaka trikam ba hedu jong jela kata ha sekretariat hanong ba Shillong. Kumban syukdo bagakong bindas im kalapan krek nadong syadong ban sedang no ye kini kejing ki bat pen menapai ba bahkan sedang no ye kini kejing ki dak basyong syak tangan klem bupor nadu ka arpusau tarik ujemang arjar arpusau ka bahap ha kasing thoding jong katayo banwan habayo banikaran menta kasingi ha ka jinglet ye kendu kinong ilam jong kaseng HNYF Northern Region ha ka jingilam jong ba Marcus Martin beri presiden rengkat bat gidkhot nak benta ban lek aiman sim ye kene jing temu jong ketiga long kemi ilong bagane ke jingmi jong i syakmat kam syam ladon kono jing temu nak benta ke jing mentoi simet jong i lani kumbami ki paiba ban komen hagi khobor ki balami hagi ni khiat singi henry kum gonong syong kabalaman ye ke jinge nak kapor sakapor nak jing sniu palat jong ane surok kalami bandawa nak sarkar lengba nak jing ki ka bajajai bat ilong ro ba hadu menta kam syam ladon ke jing ekran lani ke jing kendu nak kalian jong ki nong mikmat paiba jong nong po constituency uba Marcus Martin kumunong ilam seng bahalang ulong bah bagi paiba ki mi syakmat na ke benta ki kam ki babha kumunong ilam rengkat gidkhot kin ai bet ye ke jing kersian laga dei hakano ke benta kapas sedang ngai kajing kulai ya kini kiri rumba kiri dan lambat ni kini kapor nama ni kia isu ke bangala penpau hakmat di pikum ki paiba hakini ki kniat seni ki baladep no kena kalian jonga ngapan kajing kersian na kalian jonga ne kaseng HNYF Ribohay District jumi bakin ya snok ketilang batna bakin ya sim benta bakin ya kit ya ba lang ya kan dia ke isu ke banga ngakwa ban yang ha kan dia ke sinjam ke bamenta namar kajing snukya ke jonga kalong ba kalong ke balak ham syabapalat hindrei ha kajing sne jonga marwehi ngamla ban ya le ya kan dia ke isu namar kata ngadon kam kinong kersian jonga sibun kinong kersian ngadon kam bakin ya kersian yang nak kebenta kajimbiat kajimbiang jong opat ba jong kadong ka isnong kathan ka jong ibro ka ge na kalian jonga ngapan pau ya phiki pat ba ki bape ya kan dia ka media kan ka por omdon mano bapha lane ba jing mut yang abangan sim ya kan dia ka benta hendrei ka dei ka jing yo i ka jonga ka dei ka jing sneu ka jonga halor ka jing jinjar bat ka jing jong ki pat ba no susnong ya ka jing sneu jong usurok ha kita kithan den barok kila yo i hoat nga ngalayo i ya kajing sneu jong surok nadu basdang jong surok nadu da sonapur bawan poi syamdan hadu nangko kajing sneu kala long ka ba la kampalat hadu ba hakipor liur porslap kikalirit kimlachu banwan namar man syamdan kata gade kajing yo i jonga bat nanong po ha namden hanong po pade kidang la banlej banwan kikali kijungi hoat ka sneu syaba palat tang ba kalong kampalat susu bahakiteki benta jong ka umden marman kuliah kita ki benta na sate nadu banga ni ha khatsau tarik ha social media hadu menta ompat don mano bawan ban ya kendu bat nga kinong mi khamat jungi hre kine ki ba bun ki bawan ya kendu jung yanga kide ki riu pat ba nangta ki don ki riu reng ba
kum ki senjuk rembak senong lane ki rembak ki ba yakit ya ba ka association dan nongpo te ki don ru ki long kemi ki bawan ya kendu bat nga hindre na kalian jogi nong mi keman empat don mano bawan ya kendu bat nga na kalian jonga hisimet ngam dadon kano ka mensim lane ka jingtumu bandrung sya ko politics bahkan ni ke isu ka bangala bu hakaman menta ngam kuat bahkan rung ka politics lane business ya kan ke isu dei na kata kadau banga shim halade banga kuat kan long ka bakhut ka bajob ngakwa ban yo surang ngam kuat ban rung politics sagino kino ki benta ngam kuat ban ya snok ti ya sya ka politics kata kadai ka jing kuat ka jonga ban penpau ki pajba bat don ru ki bakan tho yang kendian ki haga jing ya komen sahagi video te pilai sutui ba don ru ki boong nga ba pikwa man toy simet na kalian jonga na banta jong pi ki ba komen sahagi tu video ngakwa ban pentip sepi ba ngam kwa ban mentoy lade ngam kwa ban ngan yo nong lade ngakwa ba upai ba jong kadong bat ka snong ka than ga jongi hapo riboi district lane hapo ka jelai baro ka we kin yo la ka jong ka kata ka de ka thong ka jonga kota kalian jonga ngelam soka CMF Riboi District adin ba nayo agishti na ikon tapi di makna gaji semua kejungi di pada surok dan insim yang tersinjam nak baca tangan te hoi insim ladai boong ba ngi sokriti kumki nongelam soka seng nak kapor jukur snow yakin hikmat habi dei bat karoi ka par una fushno te si kenten mara kenten habi dei bat kene ki thu ju kong kolom kom gaseng kamnom ino uswet i kom gaseng hi ka hapai ga jikrian ladon kam ya ka nongpo agency bang kentiu ya karoi ka par la don kam ya ka nong Riboi District bangin nang kam kiu abi dai patel tik sengking tekane ke di saba ikong sim isim ya sinjam kam simlan dai bangi penbor ngi ngi lembang ki sosial media te dai namar ba ngiyo ai ka sithi na lembang jungi ta pelong yang aku menongilam chong sing HNY ban perkhat ha sani janai bang umdai tangka isu jong isiman no umdai kedai ke isu jong kajai bende kamtam yakin susnong jong ketika than ke ba don chete kata kinong umden kinong marmain bat kiwi kisnong ki pada hoi ngimla penlen ba ka strok kelas news pala lagi popus nam ka sadin namar ngiui na koi kapor ndai ba pendam ta lemba ki sosial media ngi ba kinomi khmat ki jukran ban penjob iki lane man kerjaan iki ha kapor ba ki don preng ka jile election ndai ki la job kinora ya koroi kapar kamtam ti singking ndai phause mta kalong ba ngi mo nglayai kata benai la jan asdam ta ni pat ngimpat idak iru am habi de taka jingtmu lane kata ke sikular jong kinomi khmat habi de bat menorano ya kiskim menroy tamtam ya galting glen ka kasurok umdan budai butlum jo kinogram te nakali ang kaseng habi ban krisyan no kane kedika jishak ta tega kambaru ye kong bensim simet ya kedika rai but kabaru ye kong ba iniat simet ya kedika kam de namar ba inde iru simet kadon tahok ye ba in penpau ya kataka jishaba kidawa ya kataka hok ka ba dei lenti bat badai kom simlau bu deadline mo ino bong ban le kan surok dam le ya kan surok kan monja kam ta kan le ta kam chudon nai kom srai se ban ba kijing kno la ban don pi su tho sina ba pikran ne ki issue jo ka jai ban reu issue bai ba kinong kno kti ba bon ha ki bon ong sapang bo kong ba kilo ong pi ba pitmu benjam seka politik sene don mono bok tha rela ngiro ngitip rada kadon sya kong kata jing tha juno bok thu ban le politik sa kemut ba ngim ni susi mo kita ni susi
Tena marngi ba kecing seluruh kecing kom gede guntai kishim yang kata karai ba ngi kom ki khosum lagi kishim yang karai hendak pi belasem kong ya cekumat ngi ngi nolak pi ngalakran ni pi nak kisi ba pi phone ro ngi kular kamar ka jing kular ka bangi IP ko ba ngin ai hadu kisi bakut jong ka siat sam ban ngi skam sarkar kan skap ni keneka jingot jinam ju ikong wala dai marwiru dai ikran ya kadau ba dausan jong kinu susong jong kadong tan kinu susong jong kadong susong berat imsim lakran naka ying simat ju dai ikran namta kinu susong kana mar kata sumut ong ba ngiru kumba ila perskop skap social media ila phone la aira kiti te ban kenta nyimla ko te giwan hangne ko ba ngide gisang malang isodai ban aji kirsan te mar kata ngihab ahi ji kirsan ya ikong habai itmu banle ya gane kapal